Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Жаңы-Ноокаттабыз. 21 декабрь 2022 жыл. Жаңы-Ноокаттагы жылкы базарды сиздер менен биргеликте көрөбүз. Бүгүн кандай баалар болот, кандай жылкылар кирди, сиздер менен чогуу көрөбүз достор. Анда сиздер чыгарылышты акырына чейин көрүп туруңуздар. Ал эми реклама үчүн телефон номерди биз сөз түрдө экран бетине жайгаштырдык. Биз эгер керек болсо сөз түрдө байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Анда алыбызда турган аттан баштайын. Аттын ээси менин жанымда. Аттын маалыматын берсек. Ака, ат тууралуу айтсаңыз эми. Ат Карабайыр. Карабайыр. Таза карабайырлар экен да. Таза. Бою канча чыгат эми? Бою 1.60 чыгасы керек. 1.60. Машалла, ат жакшат экен. Мынеке. Жашы? 7 жаш. 7 жаш. 3 асы. Улагы тууралуу айтыңызчы ака. Улагы үйрү гаранта. Улагы үйрү гаранта, жүгүрүшү, а? Таза карабайыр издегендер. Баасычы баасы? Баасы 350. 350 миң сом. Мына достор, көрөсүздөр. Таза карабайыр аттын фанаттары көрсөңүздөр болот экен. Путу кол тазабы? Кол таптаза. Таза. Не? Номер айтыңыз ака, кызыккандар үчүн бир. Улагы үйрү гаранта. Бул аттын кызыккандары, фанаттары көп болсо керек. Номер айтың кызыккандарга айтайлы эми. Машалла, ат экен амач. 0507 менен. 98 31 94. Аттын баасы 350 миң сом. $4100 тугандар. 4200-4100 долларын тегереги. Көрөсүздөр. Баалашасыздар. Мына тугандар басымдарындагы көкүрөк омуро. Көрдүңүздөрбү? Путу кол таза. Биринчи номердеги ат болду тугандар бул. Андан кийин тугандардын онда экинчи номердеги дост. Экинчи атты көрсөтөйүн. Еттик көрүүчүлөр. Путу кол таза. Мырзаке, аттын маалыматын бериң эми. Жашы? Жазга 7. Жазга 7. Бою канча чыгат эми бунун? Oyun bilmem. Ölçüyor emesi boyu. Путу кол таза. Чаптыңыз быйыл? Uлагы бар. Улагы бар. Жүгүрөт, кирет, чыгат. Баасы канча эми? 150 миң тем. 150 миң кем бар. Арзан темедагы ат издегендер көрсөңүздөр болот экен. Мен номерди айтайын эми. Айтыңыз эми кызыккандарга телефон номерди айтайлы ака. 702 менен. 0702 менен 20 62 82. 20 62 82 номерине байланышка чыгасыздар мынеке. Атты көрдүңүздөр. Андан мына торунда көрөлү. Аттын жашы канча туган? 5 асыйбы? 5 асы. Сонда бир 8-9 чыгып калыптыр, а? Мына биринчи номердеги ат дагы. О, жаныбар, жылоо менен болуптур, без камчы, без ничего. Баасы канча, баасы? 250 миң. Бою канча чыгат? 1.65, а? Аттын путу колу таза. Барыңыздарга эң эле кызык жери путу колу таза. Мүнөзү жакшыбы? Арманга 250 миң. Номер кызыккандарга айтайын туган. Номер 0775 64 42. Ушул номер байланышасыздар. Көрөсүздөр. Баалашып көрөсүздөр. Ат жакса кабарын. Ат сатылбады кабарын айтат сиздерге. Ака, мына ушул аттын маалыматын бере экен азыр. Сурайлычы. Аттын жашы канча ака? Ушундай да карап турат. 3 асы. 3 жаш. Баасы канча эми? 160 миң. Бою канча чыгат? 55. Мына кайдачы бир аркасын көрөлү. 160 миң. Номер айтып коелу ка сурагандарга? Айты бер. 0777 менен 44 64 делүү номерине байланышасыздар. Мында бир арзан темадагы ат турат. Жаш экен, менимче өспүрүм. Бул аттын жашы канча? Кимден, сизденби? Жазга 3 бышты болот. Жазга бышты, эрте минип койгон да. Баасы канча бунун? Ким турат? Канча деди негизи? 120 dedi. 80 kıldı 80. 80 bağ verdi da. Anda bunun bazı kızı var tutuyorlar. Az attın bazı kaç hem? 250 bin.
250 ming. Duvaltağın kızığı da. Qayoq? Duvaltağın da para. Soda oldu, onda öteyince hazır. Aldıra qayda turun. Ötüp keteyim. 560 yolunda ilk başında. Bu toru qaşqa qancha ekan? Ha. Toru qaşqa qancha ekan? 150. Yaşıça? 8 yaş. Soranlara nomer aytayınmı? Keregi жоқ bu. Keregi жоқ, ha? Keregi жоқ. Buna көкчү. Aldıra qayda turun osunda, көкті көріп qo'y. Ақбозат, көк. Bunda fanatlari ko'p. Yaşı qancha bunun? 5 yaşar. Bağısıça? Bağısı. 170. Qiziqqanlarga nomer aytaylı. Aytыңыз endi. Ha. Ha. 222. 422. 120. 222 Ha. 122 Aha. 758. Ana gel. Ушуну байланышасыздар. Мен жакымда өтүп кетейин эми. Так, дагы кайсы аттын баасын сурабадык. Мына ушул жерде бир кара ат баа болду дейт. Кайсы кара ат экен? Сиздер менен чогуу көрөбүз азыр. Ушул кара ат баа болду а? Канчага чыкты экен? Канча? 60. 165. Жашы канча экен бунун ака? Жаңасы. Жаңасы. Мында бир ак жал турат туганар. Жабысын чечтиңиздерби? Жабысын чечтиңиздерби? Жашы канча экен бу? 3 жашар. 3 жашар деген ака. Баасы канча бунун? 300 миң кем бар. Бою канча чыгат экенлер? Бою. 170'e para var. 65 plus bize. Uzun. 300 350 dediniz mi? 300 mi? Nomer aytып koyayım mı soraganlara? Жазбайлы koyayım ba? Ola öğret. Qanchaga chiqdi bosi? 160 tegeraginde ekan, ha? 250 deb aytilishmasin, ha? Ha 160. Mına attan hazır. Öspürüm. Qancha dediniz aka attı? 300. Yaşıçı? 3 yaş. Жазға жаңасы ба? 300 миң. Не қылайын сұрағандарға номер айтып қоямын? Номер айтайын сұрағандарға? 707. 22. 81-70. Şu oрлашқан олжа дағалач. Тор атты мине алсын енді. Жоғын нерсе. Аттың басы қанша ка? 130 ming kem var. Yaşıça? Жазға алпышты. Бұлау ат қанша екен, өкам? Аттың басы қанша екен? Білмейді ұқсайды, а? Білмейді екен. Ат көп екен. Бұл жаңын атқа башта есептеліп аттар кірсіле бір 5-6 ат. Atты көріп баш айланады азыр. Қайсы канал екен? Универсал қызар. Мұны аты кімден екен? Аттың пұлы қанша? 312 ақ жүгірді. Жолға қойып қойыппыз. 516. Қатарсаңыздар, ескер түшіп боласың. Жоқ, бұл ютубқа түшмес. Аттың басы мені ұнатпайым. Есі жоқ мені. 516 жүгірді. Машинаңызды алып қойып. Сынақ аттар. Бұл атты көрсеттік. Мына торы. Ақсақал, торы аттың басы қанша екен? 200 миң. Жашычы? Жаңасы. Номеріңіз барып жоқ бұл сұрағандарға? Айтайын мı? Айтың. 74 мен. 08 09
61. Şundan beri çıkazlar. Ne eken bu? Jaş mı eken? 5 yaş. Tak. Noğattın mı aslan çeken? 100 bin. 150 bin. Alındı mı, satıldı mı? Ha. Bak, sizdekiçe? 170 mi? 170 mi? Bak. Kulağı yürü var ha. Attın bazı kança eken tuğan, görü tas mı? 200 bin. Hiç demesi yok. 80.600 oldu. Kayıt oldular be. Bak. Ulan attın bazı kança eken he? Yerde kaşkarın. Sen aşağı gidersin. Attın bazı kança eken? Çok hoşum gidelim mi? Az çalaktı özü. Kançayla bağısın? Telefonla. Ora koy boy be. 160 bin. Bunu aytıp biz ha? Sağ işte öyle. Görsötüp biz ha? Senin de kişiler bu aldın. Hayır da şamtaylı. Arı Az öyle yapsın bakalım. Bu garmaz. Ulan öspürüm bu, tay yok şey ha? Anlat. Hayır mı? Var işi var. Aralığa bir Kemin bu. Ana hiç bunlar bol işte. Bosmanlı, yaman qalat bozar. Doğru ekan. Yorğala bozar çavurta. Abi inge iş, aşkaş değil. Şey var, bir bittim okşattı. Onlar atlardım, baların. Nal torun aytdı, torkoşan aytdı. Markın aytdı, gazdikin. Baların vardı, aytdı bittim baların. Bak kok. Kança eken aka şu? 180, jaş içe. Kaça? Жазға жаңасы. 80 binge bir de 80. geldi. Universal bazarı. Yaman yettim edi. Bunlar qaydayız mı? Görüydüm. Bir bayızda, olar. Barqı жоқ. Ya taydaydan ki. Bunday bir çoңырақ бейлер болса көрсөтөмүн. Бирок жок экен азырынча. Мына байталбы дейм а? Байтал а? Канча экен баасы? 70 ми? Жашы канча ушунун? Жазга, полтора жазга унан ба? Могу кара кашка. Кимден экен иштеп жакшы? Канча болот ушундай? А? 45 ми? Жазга 2. 45 mi? Valla baytal turadi. Baytal ekeni bilinip kaldı. Жазга бышты окшойт а? Же жазга кунан ба? Жазга кунан мен. Кунан. Сиз тартпайм ага. Баасы канча экен şu байталдын? 60'a бербейт, 70 ekan. 70 mi кен бар? 60'a gelip kalan ken bırak bası. Ha? Gelip kalan ken var. Geldi hem nasıl mıydı ha? Nasıl mıydı? Bir boylar. Ötüp keteyim ha. Kulunlar kaç eken asıga? 45'te. 45'ten. Erkek urgaçı? Erkek. Erkek. Жақсы. Çoğun beyler görünmeydi koy, girgelmez şu da. Buna kaç eken kulun? Qaysi? Şu kulun emas mı? Kulun şu da. Hayır lan. Şu kulun da. Cevabı. Tak. Tak. Kança bası bu? Açtırbasan. Kança eken bası? 35 bin. 35 mi? Universal bizarı. YouTube kanalı. Ne oldu balda? Buna balanı koşup takayım. Kança eken bası? 45 mi ken var? Erkek burgaçı var. Erkek. 45 mi? Universal bizarı YouTube kanalı. Tak, bunlar. Buna жазга кунан экен, а? Жазга кунан экен. Баасы канча экен? 60 ekan.
60 ming kemi var. Жазға қунанбы? Мына бауылдат. 52 ге мынаны. 500 сом qo'shing. Жазға қунан. Бұлдағы. 50 ga. Жайлаудан тұтылы келініп тұра. Қанша екен балалар? Еркек ұрмақшы мына бірінші. Erkek. Балалар қанша? 60, 55, 52. 60, 55, 55 де керек, а? Тартып бүттік та. Тартып бүттік та. Мынанда бір өспірім тұрады. Қанша екен баласы? 120. Жазға екі оқшайды, а? Жазға қунан. Qancha bermadingiz? 78. Bu жақта только жабағылар, құлындар тұрады екен, да? Неден еп қалдыңызлар? Қанша екен бұл құлындар? Жазға Kaltataylar bu. кәлтатайлар екен, а? Жазға құнан екен. 55 тегер екен. 55'te gerek. Ha. Satılsa şu 55 54'te satılır. Satılады. Ya iş nasıl havadı bunu ben kara. İbrahim'e тұрарыңа, İbrahim'e. Тұрыңа мы шу жаққа? Тұрар. Қайсы бауылдан? Rasul ey. 60 bin. 60. 65. Öte yaxşı oldu. Şu olmazdı mana şularga bergin. Vardı. Yo'q. 60ға мына бау алып тұр. Бұл жазға екі оқшайды, а? Беріңе мака. Жақсы бау болып тұр. Насыл жаққа төлінші. Мында бір байталдар тұр. Мына бе қанша екен, а? Акам. 90 нарқызша. 100 екен. Мына құлындар қанша екен, ака? Kulunlar oradan eke 35 binde. 35 мыңдан еркек құлындар екен, а? Kulunlar yine zor kulunlar. İşkeydi kulunlar. Бішкектен келді. Қанша айлық бұлар? Тоқтан жүгірі. О, жануар. 6-7 айлық екен, а? Ha. Қанша екен бағасы? Boğaz 35'ten de yaptı. 35'te mı, aка? O kendi hop gittin desem olma yaptı. 25 veremem deydi. 22 veren dese veriyorlar. Görmez. 20 қайсысына? Қарасына Ona var. parası 25 diye. 20. Ne қыласыз? Тойға жетілейсіз бе? Onu o Hey. zor edeyim. Соғы? Апар қойыр бересіз, кеңіррақ жүрдім. Kengir joy koyar ekente. O Gelin eke. toğa var koyuyoruz. Gelin kol düşün. Şunu bir ayın hakemge. 22'ye sattın ya bak ya. 25 kıldı. Kim? Naşakem. 22 verin. İyi orka gem kayıt orası. Lüksüzde. Ha? Orka gem kayıt orası. Ne yapıyoruz bu? Aynen kötü. Vay soda kettin. Ankara. 22'ye 25'e kızı karı doğradı. Ana ne o 22 diye oluyor. Ana gel. Anlasın. Sodanızları versin. Olay mı? Torunun bağısı 92 min geçip dur. Bundan bağısı kızı tutulanlar. Нашыл жерде жақсы тайлар тұрады олар, баяғындай сынақ тайлар екен. Қанша екен мынау тайлар екен? Ене бала бе, қанша екен? 200 мың. Құлыны қанша айлық бұл? 1 жаш. Жазғы 2 жаш бе? Жазғы 2 жашын құлаушында? 200 мың. Қаншаншы құлыны бұл? Екінші. Үлкен сынды чоң бейлер сол жақта тұрбай ба? Ой, кетіресі ақсы қала? Төлі қойын. Қара бейінің фанаттары шықса, номерді айтамыз бұнда? 0700 35-50-15. Şu numara байланыс шығасыздар, көресіздер, bağlaş көресіздер. Мынаны да бір чоң бие тұрады олар. Базар ішіндегі чоң биелер екен. Қара қашқа екен. Мына бие қанша екен ака? Мына чоң бие. Buna biye mi? 380 өз жалғыз. Мынаусы ше? Торы қашқа. 100-180. Бұл үшін баласы емес mi? Yok.
Sizde okşoydu da. Ötüp keteyinçi gana. 380'lik bey alaslar tuğanlar. Onu verin aytayım be. Ama beni 380 mi dedi. 50 bin. Aa, buna gel. Buna o attı. Satas mı? Tam böyle bağlaş duralım. 60 bin biri. Altmış mı geldi Altay? Buna bir gelişken yerde kaçka turatu. Öspürüm. Jaşı kança bunda ya? 2 yaşar. Jaz kapıştı. İçini göçtü. Az oluq, şöyle. Jaz kapıştı ekan. Bağısı kança bunun? 250 kami boş. 250 bin kemi var. Rusya'dan geldi mi? 250 bin. 5 kaçka atı onlar. Kızıksanızlar, görseniizler болады ekan. Жақса байланысасыздар. Бағасы 250 bin. Қызыққандар номерді айтыңызшы aka, мүмкін сұрап қалар. Telefonla körüp açışım gerek. Ya aytılış бағасы қанша aytılış бағасы? 80 mi? 60 қамыныға баға олдады. Жазға қонан туғандар. Айтыңа номерді aka сұрағандарға. Номер 0704 Ha, 63 ha. 79 50. Şu номер байланыс шығасыздар, бағалашып көресіздер. Onlar бүгін шығарылышы менен соңына шықты. Шығарылыш жаққан болса класс деген белгін басасыздар. Ал эми ой пикирди комментарий калтырсаңыздар болот.